Lang alang pong kipipen Nogong District Asor Karbi Anglong along le keparloji aphan angkrak kiri. Hamren Town Baptist Church along ta alir acampen pai arani talondun. Kasapen di Fugop College ke patua klamalo grassroot de kibi. Kardom Karbi Prime Time long beni liberta thanbang thare harmony be non betang ton pen arjik tha Karbi Anglong Autonomous Council angkang mate West Karbi Anglong duar amla constituency pen chikoinot Nogong District men hatigar arong alo towar kengkeng kijun alang pong kipi pen Nogong District Asor Karbi Anglong along leka cheraja pan angka creation si theglong Karbi Anglong along le Nagaland Meghalaya Delhi nangge pet chot kali non ki Nogong District men da Karbi Anglong along le kecheraja pan kengkam chijol pangching pontang lo non malom boksang pen rajagaon kacheleng atowar hatigar arong malom kijun alang apai towar suding kipi pasai claim bomlo duar amla constituency MAC probot Chandra Tarota laso alam apu thak chini ne pusi pherangke aphan than pachini baithalang supen jason hi nangke lo birta Hamren Town Baptist Church along anin kanwang asonthot si aruni phai cricket home arni pai arani katalondun Hembuapan man ki pitek alu suke kero athenglo puathi PNC payar ni katalon arni paya phan kaching hon man ka chipi nang ji lapen paya tum methang arpu ka chini nang ji alam the chethan pon analo por phai sira chiti ma por pen pastor pala khainte pen mai che pahimpu ponsi athipi alam pro pastor abu kro pen ingsir ing chaponsi kachetong don ara tum phan arna malam than pon anpar da risoi jang tum pen pai don tunga phan man peng pen karchu asai padopon pen si paya tunga phan aning pangsam pon Langherang Baptist Church along ta aruni phai create home arni pai arani alir alon pen katalondun ajai mek ateng pen ada por phai cap apor pen pai arani katalondun aberta pherang ke pen berta nang pale Sumindar pai arani katalon along pache tondun pen adap jai mek ateng por phai cap apor pen kepang cheng pon LBC pastor Hemairong pharpen kachari pon amai along konchun bang Joshua taro kenang sot alam pen alri pachini pon lo Maya long bang troxy wokha long theology kacharli atum nang cheton dun pan my RD pidun pai arani katalon along NKBA evangelist kamson terang pen arna malam than pa jermi dam pen si pai akang hon ko an ke thema pu alam pen than pachini dam la pen la so maya long monduli pen pai atum phan ningkang sam asimbon nong ike pajira saita padupon anparta wokha theology student atum pen jumisen alun paya phan panongsi jumisen alun parju pon pen pai arani katalon amai mesen pen pajut pon lo pasi birta ribdun long non malam sapor phan dinar paman birta mungton pon diksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam
Arniwang Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Theso alang kecu ajang tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 995738 1813 or 8638 462 619 or 88 1299 8125. Dinamo Piputar Bertalong Wangtulo, Karbanglong Sport Association pen Aru Cricket Home Arni, Difu Golf College Patua Clam along, Grass Road de Talondun. Grass Road de Catalan Arni along Pachetondun pen, Football Kapatu, Kachapate Pado, AFC Lapen, AIFC Kapingkat Ateng, Kepado, Football Kachapate Ajamek along, Karbianglong Morning Star, Football Academy Lapen, Greater Difu Sport Association Atum, Cherap Chetodun, Hills United, Hamster Football Club Highway, Grass Road de along, Chipate Dun. Karbi Anglong district along Silinjan pan kilometer cap an kahilo langke so kangbo mate hot spring ta elong ka chethangklong adimlo labang so dim ka chethangke Karbi Anglong Assam angkang chot lapugali India pan angtan adet atumta chini lapen angke lang atum anin kan wangta kewangat bangdo Langki Sokang Bobadim, National Highway 39 Mati Asian Highway 1 Atawar Pipen, Midar Paruan Sidolo. Lasi Madu Tumle Langdam Chitaki Langdam Jiapan Joyke. Karbi Anglong Autonomous Council Pen, Labang Swadimolong, Kisanga Hem, Tutun Chudanga Hem Lapen, Barpi Barso, Kidwadi Mesen Pen, Salam Ponasonte Mesenchi. Lapen, Kijoki Langapan, Kebang Amulukatum, Arni Vangta, Humri Damabang, Doji Pusi, Cherok Togabang Pubang Petumpen, Ningjirinti. Langki Sokang Bobadim along Pregjam Ason Mati Lang Meme Ason, Salam Ponasonte, Karbi Anglong Autonomous Council atum kijoy kelang atumpen midulong ponji. Kijoy adim ke Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Kampen Kaselampon Alam Chinidun. Sitan non laso ansose kepalang media pan kijoy kelang asai kamatumpen selampon asonte mesenji puda kaning jia tumdo. Non amat ke Forest Asai kamatumsi adim pang thai pon bom mate pang thir pon bom. Lapen labang swadim along non amat ke akijoy pensi kijoy kelang damawar saita padopon. Sitame kewang jarni penke anam ke en penle pado ponason te mesenji puta pen anatum ning jirinti nona mat kenang sot ke klem ponang jike dondri mate gate lang rai rai long sangti pen buipon thekason te lang mesenji lasi local MLA MSC pen cheng lok Karbi Anglong Autonomous Council CM la pen EM atum RDP pon thekason te non ka thang klong pen ansu se Karbi Anglong thang dun thuji Prime time berita bang lapan sikang ton penglo dumi thangme kurwang thu